Moedumela. Ntshetsopele le poloko ya puo e bohlokwa haholo nakong ena eo bohlale ba maiketsetso kapa yona AI e ntseng e hola. Na bohlale bo ba maiketsetso bo ka thusa ho boloka nalane le ntshetsopele ya dipuo tsa batho ba batsho? Good evening and welcome to Lihlo la Setjhaba. Tonight we look at the impact of AI on indigenous languages. Karolo ya botshelela ya molaotheo e bua ka bohlokwa ba ho matlafatsa ditokelo tsa puo, haholoholo puo tsa batho ba batsho tse neng di hatelletswe nakong e fetileng. Re le di-professor tjena re ne re ngola ka Senyesemane. Ha o wa shebana re ngotse taba tsa Sesotho fela re ngotse ka Senyesemane gana re ngolla ma ditsebi dire dipolelo tsa ga borena e swantse ba tseo di fetogago di sepelele dinako re bona e ne le mohula kudu mananeo a ditaba kapa mananeo a television ho bohlokwa haholo le teng hore e bang hona le diphetolelo e be tsa boleng bo bo. Engwe ya dintlha tseo baithuti ba Fees-Must Fall ba neng ba e tseka ke hore ho fediswe thuto ya bokoloniale. Sena se keke sa etsala ntle le ntshetsopele ya puo. Professor Rethabile Phosa ke hlooho ya thuto tsa Seafrika UCT. Re kopana le yena Trevor Huddleston Center e leng se seng sa dibaka tse nang le nalane ya bohlokwa ho tsa tokoloho ka hare ho naha. Professor Rethabile Phosa o hakotse buka ya sehloho se reng boithuto, ntlafatso, poloko le ntshetsopele ya puo ya Sesotho malebela ka ditsebi. Jwale ka ha ke le e mongwa ba o tampuina Sesotho university boemong bo bophame batho ba phame ke la ka bona go hlokahala hore jwale le rona re qale re ngole hobane hangata o fumana hore ba tla be re fa bana ba rona mosebetsi ha re ba fa mosebetsi re tla be re ba tsamaye ba yo bala ka tsa Senyesemane ba etse phetolelo jwale o fumana hore ba bile ba ha ba sebetse hantle ke taba yang ya phetolelo ke yona mo ke le ka re ke tlameha hore jwale ke eme ka maoto. And then I hand over mo professor. Tla o tle go tsa buka se. Yes, it's a simple wa mo khela ka le ma. Ra go le bogisa. La. Buka ena e kgakotswe ka letsatsi la ho bala le ho ngola e leng Literacy Day University ya Freistata. To launch the official book, Moituto, Mutlafatsu, Polekelu, de Mutetsupele, Yapuya, Yesisutu. Was it? Yes. Wonderful. Translated as Study, Development, Preservation and Advancement of the Sesotho Language. This milestone publication marks a significant contribution to the academic and the cultural advancement of Sesotho. We trust that today's program will inspire continued dialogue, collaboration and innovation in research, teaching and the promotion of African languages, and especially Sesotho. Ha se bohle ba dumellanang le ho sebediswa ha Sesotho sa Lesotho le Sesotho sa Afrika Borwa ka hara buka ena. Empa pheletsong e ile ya phatlalatswa hobane ena le boleng. So we didn't, as CASAS, we didn't see this as a challenge only, but we also saw it as an opportunity to engage with authors, to engage with readers, to raise awareness, and to show how harmonization can strengthen scholarship and expand readership. This book won't only be read in South Africa. It's going to be read in Lesotho. We know there's Lesotho in Zimbabwe as well, and a lot of other neighboring countries.
Bohlokwa ba hore buka e kgakolwe ka letsatsi la ho bala le ho ngola ke bofe? Setjhaba se ka wa utlwisisa ka ha ke buka e leng hore e tla balwa e bileng e buang ka poloko le ntshetsopele ya puo. Ke ile ka bona ho le bohlokwa le ba mphatwa ka hore ha re kgakoleng ka letsatsi lena la ho bala le ho ngola e le hore ha re bua ka bohlokwa ba ho bala re bua ka bohlokwa ba ho ngola. Ha se fela bane ba batho ba tlase ba sa tsebeng ho ngola le ho bala e boetse hape bua ka ba tsebang ho ngola le ho bala hore ba etseba ba ntshetse pele thuto ena Sesotho ba ngole e le hore thuto ena le puo ena e tle e hole ye pele. Lekgotla la dipuo tsohle tsa Afrika Borwa e leng PenSALP e na le boikarabelo ba ho netefatsa hore batho ba fumana ditshebeletso ka dipuo tsa bona. Bohle ba na le tokelo ya ho sebedisa dipuo tsa bona tsa lapeng tseo tla fumana hore ebang di hatikelo ba kgona ho tla ho rona re le lekgotla ho tletleba hore ditokelo tsa bona tsa puo di a hatikelwa. E se e le nako e telele baithuti ba puo ya Sesotho di-university-ing ba ithuta Sesotho ka Senyesemane. Na se supa hore ditokelo tsa bona di hatiketswe? Re le di-professor tjena re ne re ngola ka Senyesemane. Ha o wa shebana re ngotse taba tsa Sesotho fela re ngotse ka Senyesemane hana re ngolla mang hana Sesotho se sona se tlo hodiswa ke bomang ha re kemeletse re ngola ka Senyesemane. Ke yona e nngwe e leng hore e ne le qoloso e kgolo o qala mosebetsi ona. Ha ke le ka hore jwale ke batla hore o beng ba rona ba tlwaetseng hore ebe o boemong ba thuto e phahameng re o nka o le morutehi o tla tlameha hore ebe jwale o ipabola haholo Senyesemaneng. Ya ba jwale nna ke re ha ena sebetsa jwalo ha fela ke ntse ke ruta thuto ena ke batla thuto ena e hole phane. Ho fetolwa ha thuto ya bokoloniale e ne ka ke ntho e hole, empa e ka re jwale tshebetso e teng. Bohlokwa ba hore re itokole ka thuto jwalo ka hore ke yona puo. Re kekebe ra ba ra lokoloha ha fela re sa ntlafatse jwalo ka ho bona le boithuto ntlafatso re sa ntlafatse re sa boloke le hona ho ntshetsa pele dithuto tsa rona e leng se ileng sa tswala sehloho sena hore ha fela re sa ntshetse pele re sa ntlafatse le ho boloka puo ya rona taba ya hore re be re tla ikgolla bokgobeng bo isaleng re le ka rona wa bokoloni o keke ba etsahala hang. Kgaolo ya pele ya buka ena e bua ka nalane ya puo ya Sesotho. E boetse hlalosa phapang e teng bakeng sa Sesotho sa Lesotho le Sesotho sa Afrika Borwa. Sesotho ke puo e le nngwe ke puo e leng ya Morena Moshweshwe. Basotho ne le setjhaba se le seng e le tjhabana sa kgomo seo e leng hore puo ya sona e ne le Sesotho. Ne se tshwana Afrika Borwa le Lesotho kaofela hobane se ngotswe ke baruti ha ba ne ba fihla mona ba batla go ba atise taba tsa bona tsa bodumedi ya ba sebedisa ngolo o bileng ona le kgahlano le kgolo ya sefora haeba o tse ka matshwana a teng ana ke sefora le tsela e o tla bo bitsa modumo itseng fela e se bona ho ngola empa itse ha dilemong tse di tla batho ba se ba ruteya ba fumana hore atjhe ntwe na hore o ha o bua hore dumela fela ha o ngola hore dumela ha re ke re lekoleng botjha ba lekola botjha ya ba fetola ngolo eno ya ba Lesotho bona ba ikula ba re bona ka nnete ke boitsebiso ba rona tsa tselena mo. Professor Posa o sebetsa le ditsebi ho tswa dibakeng tse ngata ho kenyeletswa di-college le di-university. Ditsebi tsena di tswa makaleng a fapaneng ho tsa bophelo, molao, moruo le tsa bohahlaudi. Ha ke ema ka motho ke le ka ngolla
bomphato wa ka ba naheng ya Lesotho ba teng Afrika Borwa mona le ba bang ba kile ba fumana Eswatini hore ha re ngoleng. Kgaolo tse ding di kenyelletsa taba tse latelang. Di bua ka pono ya matitjhere ho dikatswa dikolong, e bua ka dipatroni tsa bo makgaretsi, e bua ka ntshetsopele ya Sesotho thutong e phahameng, e bua ka manolo ya dingolwa ho ruta thothokiso ka mona e le hore e bulutwa ka ho ruta Sesotho, e boetse e bua hape ka ditaba tsa phetolelo hore phetolelo e bohlokwa hakakang. E nngwe ya dikgaolo tsa bohlokwa ka hara buka ena e bua ka phetolelo, e leng taba e amang mafapha a mangata. Ka bohlokwa ba buka e bakeng sa batho ba tshebetsang ka diphetolelo mohlomong e ka ba bofe? Wa hopola ka mona re na le phetolelo, re na le dikgaolo tse buang ka phetolelo, ebile ho na le nngwe e buang ka ditoloko batoloki makgotleng mola hore na mathata a teng ke a feng. O tsebe hore jwale makgotleng mola ho na le bo Selatini tsa kgale tse sebediswa makgotleng, jwale o shebana le mathata diqholotso tse hlahiswang ke botoloki. Jwale ebile e le ho nkwa fela ke re taba o tsebe dipuo tsa rona ne di nkwa le puo fela eno le motho a itsamailang le mano tlo ruta Sesotho kapa tlo ndolokele mona ho ba fela o bua puo hate o lokela ho ba le ditsebo tse itseng o tsebe ho toloka, o lokela ho ba le ditsebo tse itseng tse phetolelo. Jwale buka ena e teng hape le phetolelo hore phetolelo ha o fetolela ditaba tse amang taba tsa bophelo o tla tlameha o be le setsi sa bophelo ho feta mona o lo bua ntho e leng hore ke kibitle kana o tsebe hore jwale o buile ntho e ne sa lokela ho e bua. Lekgotla la dipuo tsohle tsa Afrika Borwa le ketekile letsatsi la matjhaba la diphetolelo tlasa moelelo o reng Translation Unveils the Many Faces of Humanity. As part of the International Decade of Indigenous Languages, that this day falls well within that as we celebrate and recognize Indigenous languages. We also, as PANCELB, are intent on ensuring that the preservation, the promotion and the protection of our languages must find its rightful place in terms of our future. Sena se bolela hore batho ba buang dipuo tse fapaneng ba tshwanetse ho bonahala mme ba utlwahale. Mme re kgothaletsa haholo hore be le bafetoledi ho be le ditoloko hore re tle re kgone ho sebedisa dipuo tsena ka ho fapana ha tsona. Ha o sheba naha ena Afrika Borwa e dipuo di ngata haholo. Phetolelo ke e nngwe le ya mantlha hore ditaba di tsebe ho tloha mona di tsebe ho fetela ho ba bang di tsebe ho utlwisisa hobane jwalo ka ke tshwa ke re le president ha ema mono ha ke ba bua puo o bua puo e le nngwe ha ke ba tswa di bua kaofela la ka ba rata tse 12 e le hore batho ba tla bona hore setjhaba sohle sa Afrika Borwa se utlwisisa ditaba tse ke ba feng bana ba tla etsa phetolelo kapa ba tolokang. Ke ka hona ho le bohlokwa hore batho ba tsebiswe ba tsebe ka letsatsi le ba tsebe ka bohlokwa ba phetolelo. Hape le hona phetolelo e kopanya matjhaba. Phetolelo e bohlokwa hobane batho ba tshwanetse ho utlwa ditaba ka leleme la bona. Kgaso ke kgubu. Jwale kgaso yona ke kgubu bane kgaso ha e ka ya fosa ditaba e ka tshisa montsi. Kgaso e tlameha hore ebe le ba fetoledi ba e leng hore bana le ditsebo tsa ho fetolela hobane ha o ka wa phetolelo ya ba ha ya tsamaya ka nako e nepahetseng setjhaba se ka timela. Jwale ha re tla tabeng ya mohlomong mananeo a ditaba kapa mananeo a television ho bohlokwa haholo le teng hore eba hona le diphetolelo e be tsa boleng bo botle hobane batho ba bangata ba bona puo e nyatswa e bang ho etsahala hore puo ha e bue hantle kapa ha ya fetolelwa hantle ba bona e le bohlaswa mme ba nyahama haholo ho mamela ditaba ka dipuo tsa bo bona e bang ba bona di sa ngolwa hantle.
makgotla a dinyewe le ona a na le bothata ba diphetolelo tse sa nepahalang. Jwale ho beha ho makgotleng mane hobane o fumana hore ha se motho mo le mong a utlwisisang Senyesemane kapa se bua batho ba makwalletswe ke taba tsona tsa diphetolelo le sana tsa ditoloko tse sa nepahalang. Ba utlwa le senya maphelo a batho. AI bapala tema ya bohlokwa maphelong a batho ka jeno. Ebe se ntshetsa pele puo. AI e ama dipolelo tša ga borena ka tsela e le go gabotse. Go se e amoele e no ba go šalela morago ya ba bona ge polelo e nyameletše. Nna ke ka baka la eng ke bolela bjale. Ditsebi di re dipolelo tša ga borena e swantšwe ba tšeo di fetofetogago di sepelele dinako. AI re bona e ne le mohola kudu-kudu ge go tla mo go marangrang a tša kgwerano. E re dumella gore re kgathe tema dipoledišanong tša inthaneteng ka dipolelo tša selegae. Motho o kgona go kgatha tema dingangišanong a tseba gore AI e tla dira mošomo wa yona gore yo mongwe le mongwe a kgone go kwešiša. Nna jwale ka mofetoledi e nthuša kudu, e mphokoletša nako. Seo se se ntšea diiri tše dintši go se fetolela ka se sebaka se tšea diirinyana fela di se kae. Jwale ke re a re sekeng ra e lwantšha, a re dumeleng gore ga e felo, re lemoge gore mohola e na le ona kudu-kudu mo go kaonafetšeng le go tšwetša pele dipolelo tša botsega ga borena. AI pele mane ha rona re sa bone hore re sebedisa AI ana re kenya mantswe re a e ruta ka tlaseng ya ka e neng ke ruta bana ba hlopha sa bobedi second ke le ka go bona ke ne ke re etsa ditshomo jole ke re a ke re botseng AI ChatGPT na e tseba tselane le dimona a ba kena tselane le dimona etsa tshomo ya tselane di ya ntsha fela e putile re ke ba bontsha kere le a e bona AI ha ena taba o fa ntwe e batla fela e tlo ikapela e tlo nka ha rona re sa intlafatse e tlo itlisetsa dintho tsana tseo le hore ha re di tsebe jwale bana ka ha se ba dira go yona go bohlokwa hore re sebedise le rona re sebedise go hobane ba dula ba le difounu ba dula le kae ba tsebe le ho ba fa mosebetsi mona wa hae ba ya hona teng ba lo botsa yona. Jwale ha re file e na le puo e nepaetseng e na le marewa nepaetseng e na le kaofela e tla tseba hore ba e sebedise le bona. Tharollo ya tlhahiso leseding e fosahetseng ho AI ke efe? Ha yo file ntho e fosahetseng o re e fosahetse o e fe e nepaetseng o bo se ka ba hlotse o sebedisa e a mamela. Teng ho bohlokwa haholo hore rona re le basebedisi ba dipuo re kenye dipuo tsa rona mo hobane ke metjhini e hlokang hore motho a o fe lesedi motjhini o hore o tlo kgona ho fana ka ditaba tsa bohlokwa tse ka nalane ya rona re le batho ba batsho. Mosebetsi wa bohlokwa wa ho ntlafatsa dipuo tsa batho ba batsho o tswela pele ka katleho. Sena se tla netefatsa hore mahlale a maiketsetso kapa yona AI e sebetsa molemong wa go boloka nalane le ho fetola thuto ya bokoloniale. Buka ena ya matswathaka ya boithuto, ntlafatso, poloko le ntshetsopele ya puo ya Sesotho ka ditsebi ke mohlala o motle wa se tla fihlellwa ebang bohle ba sebetsa mmoho. Lenaneo la kajeno le fela mona e ba le rona hape bekeng e tlang ka Mantaha metsotsong e 30 ka mora hora ya borobedi hona mona ho SABC2. O ka re ngolla ho leihlo la setjhaba @sabc.co.za. Re boetse re na le leqephe la Facebook mo o ka buisanang le rona. Lenaneo la rona le boetse le a fumaneha ho YouTube. Ho utlwa o loka lenaneo le latelang mamela Lesedi FM, Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng. Haebe khotso